mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Ndi khoribwa tshikḓivha madekwana vhuḓi kha Belran News wo tevhela news ukilikotsa reports na mpho Felicia Mudau sangamisi vhatevheli ri vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o ṱoḓotsa mafhungo vhana u tshiṱirikini tsha Bembe ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado Collins Chavani khathihi na Thulamela ri khou thoma ngo lavhelesa fhungo ḽine ḽa khou ita ṱhodza mafhungo hune ḽi khou kwama tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Malamulele hune vho swikela hune vha fara muhumbulelwa wa miṅwaha ya furarunthihi ano khou ṱumanywa na bulayo. Muhumbulelwa uyo wa miṅwaha ya furarunthihi u khou vhoswa mulandu wa u vhulaya mukomana wawe nga murahu musi ho vha na phambano vhukatini ha avho vhavhili. Kha musi ri tshi nga lavhelesa tshiwo itsho ndi tshiwo tsha bulayo tsho teaho nga Ḽavhuraru. Itshi tshiwo tshine tsho teake muvhunduni wa Tshigamani masipalani wa Collins Chavani hu khou bvelwa upfi munna wa miṅwaha ya furaruṱanu ho mbo ḓi vha na khanedzano khulu vhukuma vhukatini hawe na murathu muṱuku we fhedzisela a tshi khou muṱhavha nga tshihali tshi sa ḓivheyo. Zwo ralo khaladzi dzavho mbili vho lingedza u vha pandekanya fhedzi ha zwo balana zwenezwo zwino muhumbulelwa o ḓo farwa ngei muvhunduni wa Mphambo nga murahu musi miraḓo ya tshitshavha yo ḓivhadza mapholisa uri uyu muthu o dzumbama nga gai. Zwino muhumbulelwa u khou lavhelelwa u ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Malamulele nga musumbulowo wa ḽa 29 Nyendavhusiku 2025 hune u ḓo vha tshi khou sedzana na mulandu wa u vhulaya. Zwinzhi kha ri pfhe musi muambelo wa mapholisa fhano vunḓuni ḽa Limpopo wa Colonel Malisela Lidwaba vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. A neighbor transported the injured victim to a local health care center. Police and emergency medical services personnel were summoned and later the victim was certified dead. Following the investigations, the suspect, aged 31, was traced and arrested. The suspect is expected to appear before Malamulele Magistrate Court on Monday, 29th December 2025, facing a charge of murder. Ri bvela phanḓa ngo lavhelesa mulandu wa Ramedai vho Thilivhali ne Malamangwa vhane vha ḓivha vhukuma nga dzina ḽa Vhopiṱi ḽine vha tamba khaḽo kha matangwa a Tshivenḓa o yaho nga u fhambana hune vha ḓivhiwa nga nnyi na nnyi. Ri tshi khou lavhelesa fhano kha ḽa Venḓa hune vho ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou hune vho vha vha tshi khou livhana na milandu yo tshipa yo vhalaho hune muthu wone u kwamana na ṅwana wa miṅwaha ya 13 ane a kha ḓi tou vha muṱuku vhukuma. Ri tshi lavhelesa mulandu uyu ndo une wo fukiselwa phanḓa u ya kha ḽa 5 Luhuhi 2023 vha tshi kha ḓivha nga ngomu tshiṱokisini hune mapholisa vha khou bvela phanḓa no ita ṱhoḓuluso dza u mulandu. Ndi hone u guma news ukilikota reports Belran News i tshi khou rekha vhone i khou vha tamela mashudu mavhuya uri vha dzhene ṅwaha muswa nga vhuronwane khathihi na nga vhuṱhogomeli a tere kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhinga tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ḽi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.